Alright, nizere kumeze neza abanyarwanda ngire ngo abari hirya no hino mu ntara zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga hirya hino mwese mbayifurije amahoro y'Imana. Ni MC Makenga cyangwa se n'iki n'ikiruzungu mbutuje wa Gwan. Murabona kuri Makenga TV mbafitiye umusore utikoraho guturuka hasi bavuga icyangwe. Uri kumureba bimeze bite musore? Fresh kabisa. Ufite umwuka? Shanda ufite kabisa, ndabona kabisa nciyeho mbona urakubita ibintu by'ama dance bya danger. Wakwibwira bakurikiye Makenga TV, bakurikiye Makenga TV wabwira uburyo dance zawe aho umuntu yazisanga? dance zanjye wayisanga kuri TikTok cyangwa kuri Instagram, Happy Dance cyangwa kuri YouTube channel yanjye. Tugenda dukubitana ahantu nkorera Rafiki hano i Nyamirambo. Hakorera Rafiki sinkakora nsigaye nikorana nanjye mfite club yanjye hano Kimironko. Muza abapiti bari mu myaka 15 kwishimisha bimwe na bimwe tugenda tujyamo. Ndi gufata kabisa ukubita abantu ariko akantu k'uburagi bya dance ubundi barebe ngo ni Happy Dance. Happy Dance kabisa. Yamaye nka dad. Ngira ngo ibintu murana kari ibintu kabisa rujya n'uruza kuri Makenga TV. Uyu musore kabisa akeneye icyo bita iterambere kabisa. Mukoreshe ya comment, subscribe, like ubundi asiga ikiganiro cyo nakagaruka wakwisabira cy'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bari hirya no hino. Nakwishabika nyine gufasha ku bantu bandenzeho, abantu ba Titi Brown, Benda wa Jojo Bros. Chimera n'umwana nyine bita Kizo Badest. Ndamwemera kabisa. Uramwemera byatari? Yewana mwana ndamwemera Badest man, Badest azi kubyina. Gufasha nyine ko tuzamura nka club yacu. Tuzamura nyine natwe tukagira ahantu tugera. Komeza kumfrowing kandi mukandira like Happy Dance wako ngira ngo kabisa ikiganiro cyo murabizi. Namba 953389994 wagwana ikiganiro cyo nakagaruka ni MC Makenga. Muri kubona umutumirwa nari mfite muri kano kanya ubundi gisigaye muzanshinja ikindi. Murakoze cyane ikiganiro cyo ni akagaruka wagwana ruzungu